betul. Juga air panas amat. Mau tai ik apa yang panggil? Kurang dia yung. Hangit naon dia? Hangit bugang amat. Air buang kotok tuh dia tuh. Das hangit. Ada kurang tuh. Ribet tuh aing. Kamar di beroti ku ik. Kalau air cabean. Ngelonjak amat tai ik. Oh. Ing ku yang panggil mah tadi. Hajar ku aing. Hong kayak ngebantuan tenang. Dia segalanya kamari. Ngajaran aing meres asin. Nanti aing merek na dia. Dia menitah pangcawakeun doang. Oh sih, tapi nanti dia terbalik deui. Atuh aing balik deui tapi dia na ti dieu. Kebul amat tuh dia. Pugu beteu aing nyeri, lempang beng laju nama. Aing bisa kukuat aing heula. Aduh. Enan, hangit buang amat terus dia. Nyeri beteu aing gara kamari roti full. Tadi hangit bugang saya sapuak dia bonya. Oh. Edan kuat. Nempel ke pori-pori aing. Lebay amat dia. Lebay dia. Gagaik ieu full. Jalan di bayu. Jalan kumaha? Kan dicuri dia ya. Ma, Oke, full. nggak segera nyari pasnya ke dia tuh. Oke, jaga. Oh. Edan pejus ih. Bugang. Plastik, akhir di siang mah hese. Coba akhir di siang. Saya loba di dieu ge. Nanon akhir di siang mah hese nya. Kan SIW mental lah. Panas eta pasti juburna. Lo panas kudu diberena. Loba kok yang diberena ge. Terus kok epul dia mah dibere es asin. Es asin naon es asin? Atuh eta es dibere uyah ku epul. Loba dia mah. Parah amat tuh. Bodo amat. Terus kok ke mana Yungna? Oh, mau ke mana, Mbak? Modal mah jalan mana? Ih, asman trik. Woi, Man. Woi, Gimana bae? Dia tilok dulu. balik ke latih kulon. Terus dia naik ke mana, yo? Mereka imah iung. Oh, Yungna ge. Ke mana tuh? Ke modal. Modal di mana? Kerja kali teger atau siaran sorangan. Obat dari ya, terjelas amat. Si. Kemana ya si biasa nampiak beli dia yo. Si. Tunya, si gak di siang mah hese. Si. Naon sih? Gandek amat. Dicalukan hese amat. Keur kukum mbah diburi, nek meser naon? Lain nek meser. Naon tuh nyalukanan ari terek meser mah? Nek meta plastik kantong karena esi. Hobat aing geroan begandeng. Maaf sih. Aya teu menta plastik nak. Aya, kek di siaran heula. Oke. Ya, 2000. Nah tuh 2.000. Kan ieu mah menta. Enak amat menta, bayarlah. Tinggal aku plastik dongki 2.000. Tepiraku teu naon. Oh, edas. Geus ka dieu palasikna ari edas mah. Kenal Deong. Dia man datang nak. Karak mah. Kebener ada dia man. Aing nginjem duit si 2.000. Kayak digantian ku aing. Di mana tuh dia? Yo, jeung mayar nih, yo plastik. Plastiknya 2000. Aing. Ho, pugu. Maju bikin Deong maju. Ayo plastik yo. Oh. Geus maju kayak mah dia. Ayo. Ya, siap terjadi ya. Aduh. Ih, jorok. Hampu kasih keceplosan.
Mana hanya bugang di. Mana dia man? Mau jeruknya kalau dia iya. Enak amat tinggal repot amat tuh. Baki lo ilah. 1 kilo doang tapi nak. Aing, muji bae ulah mere. Punya duit aing nak. Ngomong bae heman duit nah. Cuma kalau dia sehat yo. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tebel amat iung jalan plastik. Nah, Yo, pasti kapul ya. tebel amat dia. Kapul. Ati wadan gede sorangan yo ih. Atuh ngecekan ku dia yo. Ati ku dia bae. Ih, hati ide dia. Geus aya mecekan yo nang ngeunaheun. Oh, aing mah. Halus amatnya. Oh, pugu mah. Kayak tungguan di dinga aing mulai sila. Bener ih. Oh, tungguan di dia. Oh, burung gerah. Tumben amat Alpan. Mau ada pul nyekelana. Oh, dia mah. Acak-acakan deui pok aing. Capek ngapetena. Kayak anyer jeung nutup iro aing heula. Aing. Kemana pul heubeul amat. Kabunga lepot deui mah pok aing yo. Ayo siap. Awasnya ulah ide, ulah acak-acakan deui. Aman imah yang pakai masker. Nggak segera yong. Yes. Mantap. Galit ya. Woi. Kunaon ya kalamun? Kenangan Alpan aing, Apaan tuh Alpan? ka warung. Apaan ke warung? Meuli es cenah. Aing haus sih tadi kok. Pat dong boga duit bet Alpan. Nya hotel-hotel ke waktu tadi itu tadi serangan. Oh emang hareudang ieu nya. Donek hujan di dong nama. Cocok daik. Bul, yuk. Kalau pakan yung. Ayo dia yung tanggung jawab dia yung. Ayo mendekat lah dia. Tanggung jawab dia. Pul, oi. Kabur lah. Oh, es lagi. Hei, udang sih. Nah, dek, pakai plastik segala. Bau bugang amat, dek. Hei, boy, yo. Bau bugang enggak? Action. Woi. Ada kan. Action. Oh, es lagi.